si altali min ko mamad mumin min ko soda men sodo mawben galle concession familiale mais ko courant woni l'origine non courant EDG au niveau de disjoncteur courant wadi duma no min lando mi arum tay jiwon ko no defude marta mo dumano mo tayde mo dari do mina gayni defugol o ina o gayni mina wadde tinna buudu gollando mi ka no ado même pas 5 minutes il m'a appelé sunu yetti ite après mi ari tay na ta ko men bonni bafal couloir onda tay der ton fo yetti ite tay goto na tal on no me yetti men bonni dum on tay pay ko minira on wali to mamma santi alla sauvi on non on a lori fiduma nimo ya mais tay woni panique on est donc au niveau à hôtel 11h45 on a appelé sapeur pompier be awaya de me jama on non etike e kambe kadi be ari sakitorno be walliti wa maîtrise golite mais fusi altalto on ala do no yalti o barmali alla do yalti on ari no au niveau sambo makko no serato on no yalti mais piji ko ni derga ko fusi altali piji ko keye ko si fota ko do andi suudi ko mari dum jawdi piji fo no derga jawdi keye ma fo no derga fo sumi fupia fusi altali a commentori autorité on yo baru be walli to pise au niveau EDG courant wa manade sunu de galle de ala commentori autorité on vraiment yo be walli to pise c'est une concession familiale baba mi maino o mene fa ben woni ga baba mi maino me yo be wal aru be walli to au niveau man no ndara on wata walli tago